Ka Khasi Students Union hadin bakala yo ya ke jubab ya ke jingkeli lingba ka right to information ha ka bede bat karu kam pentrai kam bat pendan kam bakala Professor Indrajit Dubey Vice Chancellor ke National Law University Meghalaya ya ke pisah tingka jong ke university ha ka lai pautar ku jembang arajar arpusan kalawan ban pak tuklar ya ke ni ke jinglap ha ka menteri ke badai kemi ya ke tenat law ke Sarkar Jilla ke Dr. Mazel Amprin Lingdo. Na pedeng ki jubab RTI babon ki belap sud haga jing tho ka seng shaka menteri lakin no abotai vice chancellor la penlot hado lai lak san pu hundreo hajar nyo spa san potingka haga baikia kata na ka program Climate Investment Coalition for the Global South bala penlong ha Delhi haga arpoter kurumpang arjar arpusan yaga bala mang arpusan lak tingka kiwai pat ki jubab nalor ke jingkeno pendon kambakla ya kapisa la shamba vice chancellor kum hakaba ulai jinglai cha Kolkata Delhi bat kiwai pat upenlot hado khat san lak shipo hajar lai spa sapu nyo tingka tang ka bai shong plin nangta ka bai bam pat dakilak tingka kaseng kala kedo baga jing penbun palat ya kita ki jing tai ha ka jaka ban kinteu ya ka puli puthi kajing shem shuti kat bamon jong ni vice chancellor kajing thongkam klam da boot yaki kindon bat kiwai pan kaseng kala dawaru na menteri ba kadai ban wengkam no mardor yo tayu vc ha ka ban kalyang ka menteri kala pan por arbanai ban le ya ka badan kam ilawan ni gendu minister sa law department itong Dr. Amprin Lingdo ban snow ban ya ikan-ram apo ka National Law University Meghalaya ba lengba ke jingwat RTI ki isu lalap ba ki kam bijam ke university along ke Jersey akaba ke bun ba ka jing dan kam bakala ya ke disapilan juga jela bat kunjuru kadonru ka jingle lendak ha kalian ka thongkam ku thungjang di nakalian ka seng la submit ke memorandum dan ba ka RTI ke ba seng kalawan bun sin nak ka university bala ka jing syam ka jong ki isu hi nyilap ba borok ki kenrum penram akan ki university hi kadi nak daw jong vice chancellor Professor Indrajit Dubey bat abang ikran chhang ka jipran kam paklai ka pisah pilan aba ki isu ka wak RTI alor trips ki jong ki jinglik balik jinglik ki jong ngila syam baleng ba ka RTI ba ibun ma ki jaka ki bulik mabu kumsha Kolkata Guwahati Delhi Hawat idan ko ni bapau di official visits. Jadi idan pat kiba university kamla pensyai ulek syar itu gijaka halor kai benta la kadi ko official ni ke personal imla na ke jubang. But hakini ki jingli ki jungu bila ban bala ban di personal group lalap ba pisah hi la pendan comeback da pisah jong ipat ba jong Sarkar Jilla. Hakaba ka jinglut ngadu arajar arpulai hagi jingle juga lokulut hadu kasanlak sepawajar bal abangi iru halba ka RTI ni lab bakar kom im jong ni brio program bam program di kalong bu im bakar kom kebangi sebelum bulong hi-fi di syaru Starbucks bakani kabil bro hapsi ulut ka Sarkar Jilla kam ka pisah pai ba kadon koi ke program ka ba lopolong mentau senam hi bulan Februari arputarik apo Delhi ketika Climate Investment Coalition for the Global South bat hangiru di ba kajulap tu ni ga program beri taksis ni ka poi hadu arpusan lak hawat to dada kadai nak menta ka ba ko biat juga nang kasalang dari university ni nodan than kata kajung persya kai henry hakani ka program hi ngilap ba lailak san pendrio hajar news pak salpau de kajing keli kalong hakanu terukom bunyi beri ulah ba buat ka baik ya kajung guru in hapsiu dan kepisah jong pendang inalor nang taru ni ba jutung kam jam tak ki bosu gen hot ka advertisement henry unjuk ni pat kata result badola thung kam thung di brio lojong unjugu kata permanent post henry pelong bi tadi denio post ni kita bilang kontraktual buat wara deputy registrar war bala resign menta badi brio unjugu berkadan goi ka professor honguru ka kita Chakraborty kadi ke balik PhD berbalok ke jungu kita jengtu ke jungu kalau balada advertise ya kini ikam dijam kamu kena apian yang bakar reservation polisi berkat ke jungu itu jungi
Umpak banyak ke reservation polisi tak ada pun telah di ini di permanent post lagi tenure dan yang kita ki contractual. Ibun IGA ni sahaja memorandum api dari kawai ni lah dawa baik nak kalian di menteri ba ide ban lei dari ban toket ya dari jung ini cenderung ram di badan apa universiti apa jemput kamtam jung du Profesor Indrajit Dube beli vice chancellor. Di nak kalian ke government kalapan por yang arbanai begini ya kini dah jeng topik ini investigation kalau ini cenderung ram buat kemangil pasauhi baik gini memorandum ini submit ke day based on RTI findings bakal pakai isu buat ni ngeskan biru bakal sokak sempia buat kadai bercitom ya cenderung ram mau ni beliau lah kampung lain keluar ke julu abawal wasnaru ikendon agak an bau aibor daladi yaladi bau tung jam kabomon ingin sekam ni dawal sokar kadi ban tokit banyak buat kadi ban custom ini beliau dan ini berpenumpang no yang nak di universiti kenapa kan universiti kan ia kan aja mentua sisya ya ki pardo parasna bijungi lagi di bakuli dibeli PhD dan lagi buat kamu macam kamu jam di professor of practice semua di kini ki professors idang hendrungut Andre Kim Jushim kelas tang arngut di mesin kelas kat pai ketulok pada iyo baik man lo benai silak sanpo hajar si benai iyo ni Kim Jushim kelas di nadu usam arhajar nadu September arhajar arpulai hadu mentah di kini hendrungut bisa juga government kadut hadu sau pendiri ulak arpulai hajar sang sebab tengkap di kini ru lalong kembali subam yang bisa juga jelah nomor Kim Jushim kelas lagi nutang betul beningut bu kami juga jengnya keren dari ke sarkar kalau ini nomor ba kadon ke governing council agaba ki high court judges su bidan mental mangta berkila pesngo bani bikin sarah sya ke executive committee ber ke governing council jong ke university berhak juga por nak dia kalau department tu kesesong bagi keran yang beliau kalau akan nu kesinjam pilih punya cuma berkini gijik dawa jong habatin pej bahagi kisap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bad ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya